o hidule mreta anyo jor esan kaga fogume awora chor fene yaga mi fa yanku inde humene yanku nyo jor tafia poalur e via achaf après wi ne ñimatira in yanku fa mamu ngatanga bo wi ne ngoya xam téléphone do ngeen na jof yora la xame préparer yanku manu no ngat nanu lang xanu mbokatel premier tour gayem fut ka anyo jor kam fu do jifir o xone ten yon togum kaaju fu akom koy sade fofi taju avaje ratke yere tuma bo jifir fu do fu ngor ke yon tuma gala me ndax ma jofa me gala me wode sada e mbir njejeri e garit bo me ke jota anya kula imla dene a dala me i après indet e imbadna im dal mbin xene in bin Cheikh Ousmane bin Cheikh Ousmane Sari maga dal boti yeng indet njomna mbad njomna dale njomne kena jege acaf jege ganja haska acafa ke walu i danja hasin yo wa yaga yang khuyun way maga ay ñoom Omar Jalang yin Cheikh Tidiane Ñaayin Ali Sitayin goyena fop dal nda xena ngaj uyota mafrel Omar Jalang fu Ali Sita fu gayun la kaso kambe cagon le prem garit tie dom bo dangas wana xam mais kam fi comme refi mu kenar im fog fa den jomne ande tanga yo in palke im juuf yo in palke comme den jege ka imbierna bo demi final après mi fa Ali Sita demi final kam ma fa Ali Sita bo fo la ci jum e ino ngeno nan jis fe arbitre fe la mi jis fe an maahu jis fe le de alu maahu im le xar tele alu maahu ta sur jis fa la ka sa lam tin tele na alu maahu arbitre fe tab ayodu bayle Ali Sita après boyle yonit uma asaka a tablette kene yaga a caméra asa wale ta juf table la alalina det gasutin yo njomne dasutu boyle njomne tasuto imret gayen le gari da la me bindi recours yaga commission kende mo ora hulene ne embi recours fa table la da la me ino njegu njom in yena ino himeke maga koy maga akom sa kam xir wogu maga après im sens ne im lay goye mi ndanse o bagage ke da ndanse bagage ke mla dene su toxyo da su toxo langule indat geno ndere nderu langule da mbasana muten ma hay wasno xana pax im fi nene sate fe fop rek wena det billahi daju hani dam im geno u jan som sax kum sax mum u kinu leng wage ñor fu sate mum u janu le mi sax kum geno degala ho la dene nu mbaga mo ngaw mene dena no su tweet kate mene kam sate non ko ku fel na non bi nda o lengne non su tawhid kate rek dambi naga angeno huyo après ta jeg goya ngari na apusam a jega kimale mbayang a gimna maga daju fana mbayang ale kawe na den akimale ana xale hadi ju hoere e koli korsigara nda ba te zale to jaba buga bunda te bo hawe dam khali rap après imbi naga su to la gule fadmina wokto fodachu ah wondo naga roga hedi ingatit kaga nyowa no ma jor maga som day wala kam côté fimle mene ay fimle jilor mene ten dayum ay ndanganin nda akom gi jumu kam fof le mene parce que gale o game o rata mene ko xidla hof parce que pour ma pir que den bo bisi du dara pole ka jafi ndret ñoo kaga to lay e muten yehudo ma jifir yi jodi dine tam la ya sate fa jegna solo kam njom no engrais ay yifandet pir champion mayo tref ndangal mam nam ñoto ndangal ndax musa fat lupo jan ndangal yi lupo no xiduma def no drapeau luma def ani xetto magay tam génération ke yakara me ndangal me rek magay pass ndangal ma fa maga juma yi kam yi ay 2013 ken war karaw de maga me kam yen o njom naga koy i njom naga kam yen o qoya gen na tena ma fajuj i waga ma fa jafleng la ha acha fadak mos mudet ndanga nda mos mu jangu drapeau ndanga mom la ya secteur kay itam o lay na fimla o garfa in chomki andone wax deug yalla suto ha reta gara ke daltuma ci lasine Diofiorine to maga itam no lay tanga kamanduna le naga spir sanko ñu jiktu ci atken ndax jila solo na njom ciosano Diofiorine njom ciosano fimla kazalika naga nam ñoto maga ciom kaga ndax mer a secteur faga na drapeau aussi retogo maga fa ani xetto o hidule so bu maret secteur fene jilor etu moret jilor jijak nda maga utane sa geno
maga etu muret den ngoy aham fad mavrel yen demi-finale Sidi Kalab Sidi ma aham demi-finale après gati sate fe ta jegu grand lengu la xoy na ko re ala de lay yo xamamu e mamu kasa di xox trop lay noy batare tat fim lay mene kamida a boye ngara la muten tie tout am ado mam somen na tokum ci lora daku vaka im ret janga cafa kaga na alisito maga koy xewal tum secteur fe na ay jof yor fu data maga rek i saison vaga presque mene fiano parce que comme ketala ina maga kamede im le pirkende sim so maga kaga refe njom miru tanga bo halata drapeau la medna jare taw mafrel parce que nawle o fokatit ka maga refe anyok ndax njomo o maaf na o bis mbinun o kiin maaf ke kiin baaxatin binden i kaga taw kaga dom am wax dëgg léeg-léeg i ndef jamono dimension fa andoona yee i njoma jega ka te laaj na tige yenga a xooɗa lool a pama nge nding na te ref digante fa andoona yee tirage wala boog tirage fe xooɗel ne demi finale quart de finale ken champion ke xecura léegi-léeg o nana kim bo te jeg ka te fi'na nawo ndax parfois i nanganonga a kimayoɗol rek pir ke o leŋ waag te dam nama kima fiyoogof tookof na jamono fa andoona yee maaf ke tegin kim ka fogum njom tomi kam jeg u kigi mo ha andone ka bug acteur roga tax na Fatou Gueye ya Fatou Gueye to xaga a gara bo mbine mene ala yese o xene meri mum i a bugam gam ret a côté lene na ma xel bo kam jom ne tele fu dan banuna na ndoram jol ne baji waddu ko ko raf manona im di hu du la gole i po fofi fog no jom ne naga i ka kimalaga mom a gima e kam ko gay mi jegu no ke ten def aji kate fiyan itam no fes akin ndax itam o mbako ngi itam fakki make o mbak itam leg lam le xodo o mof cerke matondam lam le naf cerke matondam esi ndax fog anu ke lam aussi aji kate fiyan a jega mak ne karag feke jurup a fakano ga xama ale o jeg njom ne jangen afaka gad rek o refna kam la wala za adem ina gari da wala mi kam budi to ma vrande e o jeg njom ne jagit kaga faka do ga am e mum supta o jan buntule asop tare maga hana fakki mum futti du mata ande hudi dab asop tare maga hana fakki e kam njom ne wala mam asuto njom ne tam toloro dal no keno tel njom actuellement dal mam imbuk andal ndax itam jega may wana lamta in gijoga anaga jega wala bok xaja bok de temps en temps to gene yaga tatanna tam mama toloro no keno tel wala njom walu njom ne ma vrai may inorna anda njom koy ka la ci garaw des fois sax a jega wana la e mamu ka ngasit njom ne ten des fois jega njom dal kino xe siwna ku refna ten na nanu gonof mais mi mosi mo ngasit njom kan maafrel 2014 o fiyame ye gati duma drapeau chef de l'état fe rewi ina Kaffrine in jang u drapeau chef de l'état laga Fatick re dum 100 kilo ye gati duma après ta jeg xarites faleng fa waxtaan na fami lame comme njom ka faga to ga ale so mayu mene ga pir mayu ka anone ga maafrelu yo njegatenu ka ndamna nda ko tante ka voyage après kam maga im jem voyage magam arrêté njom ne refat nu kaga fiya me cior fene sa ga oga in e bero ga maten boto o ha affaire kena im arrêté at njom ne koy refat nu kaga ref nu voyage faga tadom bo im lijante an tasa ik o leng yeg iram koy a Paris SVD fu mage so xere duma seras den rek lay anum im lijante an tasa ik im refat nu kaga entraînement atim fi atim dara kaga xoxnu yifle mi après jema bo mujé antox dal im je haqid hadak ma frandem après une heure uma maga gari 2019 im daku mafrel ye mafrema kam mafrelu ndik après corona fe rok na mafrata ndem bo daku jeg 4 ans ren soge batu nima nda wiine
wagiru refana den expliquer a den kene tant que affaire nan neke rek ten wagu tax wiin an kaga si bisa wiin lam togo wala wiin ga lam togun ay mamu ka ngasit njom ne ten refe kaga nagi mu ngasta njom kaga ten galanko no njom ne mi voyage faga wajogu mato muj ate soti no kaga njom ne mi commencer ak galanko im daku nom to hit corona fe rok im batu mo dir to anda sport mom refe gor o sport ta yere taxa jom i après maga ko njom ne commencer ak galankorit mais mi mosi mu jeg galankor no njom masha Allah ngu bayes mosay lokto ak kandes mosay lokto dara mosira mu dam no njom ya bata mosu jeg i kaga jafe na trop birna na mafrel bo fadid me fadiduma to dara damiran gid mam tene roga pax kaga ten refu ke galankor njom ne mi pour tamo ju leer no nof ke internet ke fop voilà ke lay rawan